crvene tu dole. ...22, tako su rekli. Ako si sretan na poslu, ja mislim da si i sretna i kao osoba. Pusti ruku! Sanjate o pruzi, sanjate. Možemo? Te korisne glasne, žulupčani šur. Ali pazi, ovdje piše sretan Uskrs. I to bu dosta. Ali život bez kazališta, je li to uopće život? Dok vi mirno spavate, oni predano rade. Bez njih ne bi bilo novina uz jutarnju kavu, a tramvaji bi ostali u garažama. Bez njih bi daske koje život znače bile samo običan drveni pod. Profesije osobno. Noćna smjena. Ja ih osobno ne kupujem, ali uzmem iz čiste radoznalosti od nekog kolege ili tamo s kim sam na godišnjem odmoru, pa progledam, a prvo što gledam pasere, boju, kvalitetu otiska, to mi je kao, da li su registri dobri, raspored strana, to mi je kao jednostavno to ti je u krvi da to ti prvo pogledaš. Onda pregledam novine, prelistam na brzinu i to je to. Čitam podnaslove, u biti pročitam sve. Zabranjeno nam je u stvari uopće doma nositi novine, ali doneseš ih doma, ali ne čitam. Jednostavno dosta mi je novine kao novina, onda me automatski podsjeća na posao. Makar je čovjek vezan uz taj posao i taj posao prenašam doma. I jednostavno si mislim, jesam dobro sve odštampao, je li sve dobro u redu, da li me bude ko nazval, da li je sve korektno prošlo. Ako te niko ne zove, a drugi dan kad dođeš na posao niš nema u knjigi događaja, onda znači da si korektno obavio posao. Idemo, moramo ići. Jer čujte, mi imamo navečer kad dođemo jako puno posla, priprema tu. Trebate pregledati kisik, jer ima dovoljno kisika, plina, kajli ovi podložni, što dižemo tračnice na visinu, elektrode, benzinu, apolu, sve mora biti spremno nam za van. Ne smije ničega nedostajati. Obustava prometa vama u 0:10 i do ujutro mora biti gotov dok ide tramvaj van. Sve se mijenja, iskretnice, srčišta, križališta, međutračnice. A čujte, ja sam za ovih 39 godina kad idem, pa sigurno 25 godina sam noćni smjeni. To je sve teško. Sve, pa ovaj sigurno ima jedno 70 kilo ovo je. Cijeli svijet je pozornica, a ljudi i žene na njem tek su glumci. Prema tome, evo, i veliki Šekspir smatra da zapravo živimo na jednoj velikoj pozornici zemaljskoj, prodrhtimo svoj sat i onda nas više nema. Znači, svaki odglumi ili odigra svoju ulogu, neko bolje, neko lošije, neko u životu ima glavne uloge, neko ima srednje, neki samo odstatira svoj život. Ovo imamo novoga. Jedan, gdje si ga? Arči, imaš? Ulice vuske i tu
leskvicom v oblokih svih. Zakaj ste meni tak drage, kaj mi tam korak tak tih, senci se stišćeju hiže, njima je teško prestat, ni bi se štelo počinut, ni bi se štelo prespat. Tehnologija u stvari kažu da se mijenja svaki 7 godina u grafičkoj industriji. Koliko se sad s tom elektronikom ubrzalo, pa čujte, može se reći na jedan način da grafička struka kao takva, ne može se baš reći da je totalno izumiranje, samo se vidi da je upliv, recimo u našem zanimanju, sve više elektronike, da se treba čovjek što više obučavati, znači trebali bi možda i završiti nekakve više škole i fakultete, ali u sadašnjoj fazi proizvodnje momentalno kod nas u tom procesu ne treba. Vele da je već ima u planu da se rotacije grade, da bi se laserskim putem znači u toku tiska da bi se već izmjena tiskovnih formi mijenjala ili tekst u jednoj tiskovnoj formi. Znači da ne bi bilo uopće zaustavljanja mašine, nego novinar direktno bi utjecao na tok proizvodnje. Ali ovo mi je priraslo k srcu i čujte, godinama već to radim i ne znam, koji bi radije posao radi nego ovo. A najsretniji sam kad mi sve lijepo ispadne. Kad je lijepo vrijeme, na vrijeme napravite sve, završite, promet normalno ujutro krene, prigovora nema, šefovi zadovoljni, mi zadovoljni, a ako kaj ne štima, odmah šefovi na mene. Kad ste vi s ljudima dobar, onda ljudi vas zavoli. I uopće kod nas nema problema. Kad ja velim dečkima, oni sve radi. Zbilja su dečki za 10. Tu bomo jako puno mijenjali, imamo oko 170 varova. Svake noći. I sad smo morali i subotom raditi, jer do 1.9. mora to biti gotovo, jer to je veliki zahvat sad. Kaj su prešli sve te trošne stare hiše, tu su nami neka pliše, kak da ti si znova tu. Često se govori da zbog toga što glumci stalno mijenjaju uloge, da onda stradaju njihovi karakteri, da zapravo se nekad previše užive neko od svojih uloga pa više ne znaju ko su. To naravno ima nešto u tome, naravno da svi veliki i pravi glumci kada studiraju svoje i to velike uloge, da se znaju jako poistovjetiti sa ulogom. A to ide u tu profesiju, to je posao pun stresa. Deda mi je bil slagar, mama knjigoveža, radila je kao radnica u Zlatotisku. Tata mi je bil strojar, posle je bil faktor u Ognjem Prici, bivšoj. Nekada, danas je to zavod za izradu vrijednostnih papira i novčanica. A evo, ja i sin tradiciju nastavljamo u Vjesniku na rotaciji. Druga crvena malo dole na nogama da je otvori. Vođa stroja znači da u datom trenutku organiziram posao sa ekipom s kojom radim. Odlučujemo u datom momentu što se treba raditi, kako postaviti ekipu prema poslu ili prema problemu, uočavanje problema, što prije otklanjanja i jednostavno usmjeriti ekipu kako napraviti koji dio faze tog posla. Sad moramo ove stare tračice izvaditi van jer je već proširenje. Nabi malo. Dobro.
Nemoj tako, uvijek gledaj da je jedna ovdje, a jedna tu. Tako da je ne izbiješ. Da ne zbiješ ovu drugu van. Dobre sad, dobre. Dobro bude. Najteže vam pada kad vam ništa ne paše. A vi morate vjutro promet pustiti. To mi najteže pada. Jer nikada nije bil toliki promet. Ja znam kad sam došao 70. godina ovdje, nije bilo toliko prometa. Sve stari tramvaji, nisu takvi tračnice pucali, jer nismo ni toliko izmjena imali. Promete ugrožava i tramvaj, i auti, i motori, po zimi zima, ljeti vrućina, a jesen kiša. Dobre, če sam bilo u Međimurju, sam išao sa Brankićem, malo po Nedelišći. Da, Nedelišć, onda tamo... Imate dvije vrste glumca, to je podidro još po paradoksu u glumcu, ne. Oni koji racionaliziraju i oni koji igraju na emociju. Ja sam, čini mi se, nešto između toga, ni jedno ni drugo. Imam racionalan pristup, naravno, kad se radi, predstavi, ulozi, ali mislim da je kvaliteta glumstva upravo emocija. Što više čovjek ima različitih emocija u svom stvaralačkom procesu ili u karijeri, ne, ja mislim da je onda i uspješniji glumac. Vam informiram prvi poznati kabaret u svijetu, zove se Crna mačka. Ja sam u ovom poslu 34 godine, od 23.7.74. godine. Da. Najteže mi pada ovoga čovjeka, noćna smjena u stvari mi najteže pada. Svi kad idu, cijela ili moja familija ili svi ljudi, normalno ideš na večerce, ideš na počinak, u krevet, a ti moraš i sad raditi i onda to mi najteže pada u stvari. Ali kad dođem svim, onda jednostavno čovjek to zaboravi, tu si, posel je i jednostavno se vrti nekim automatizmom dalje. Dok nisi gotov, kad si gotov ideš doma i to je to. Ješenje svi 4 boja dobijemo sve ostale nijanse, a isto treba i upasirati sve 4 boje u jednu kompoziciju da bi bila slika ili tekst adekvatan kako bi trebalo biti. Znači čisto, bistro i da nema odstupanja. Nespavanje. Ljudi drugi idu spavati, a mi moramo raditi. To vam je ono najteže mi je u zimi. Žena, djeca idu spavat, a ja moram ići. Još ono kad je jaka zima, a znaš kud ideš. I još vam daju izmjenu po takvoj zimi. Odgovoran sam ja za posao, vani. Ja sam odgovoran. Ako je var na brijegu, ako je u jami, ako je koljeno, za sve se mene pita i kolegu ovoga. Kad je on po noći, onda on mijenja, kad sam ja, onda ja. Sad smo to skinuli, sad idu tračnice unutra. Nemamo beneficije, nikakove beneficije nemamo. Nikakove beneficije nemamo, a kad se tiče plaće, da je malo bolja, ne bi bilo loše. Da je plaća bar za 2000 kune gore, onda bi bilo super. Nosi pismo na reklame, utopi svoj piše. Kaj neke iz Haga došlo? Ne, dragi. Piše ovak. Dragom Zlatku, velikom gazdi. Evo, recimo, ja sad moram tu sat i 40 ili sat i pol biti gotovo sam cijelo vrijeme na pozornici, to je veliki stres. Ja naravno da sam nastudirao sve to dobro, ali uvijek ima nekih iznenađenja, pogotovo imam ja već neke godine, može vam puknuti malo i film, a nemam šaptača, nemam niko ko će tu pomoći, znači morate se sami snalaziti i često puta se toliko čovjek, ti živci, adrenalin proradi da je onda teško zaspati, ne? A onda se završava kod Pave u Gaveli, onda se uz društvo ljudi opuštaju, ne? Volimo se onda malo i popiti, jer bez toga
Nema vam ovoga dobrog glumca koji se malo ne popije, to vjerite. Pa ne može baš čovjek se potpuno isključiti sa ovoga tog posla. Jednostavno uvijek misliš sa nekakvom zadrškom je li sve bilo dobro. Ako je sve bilo dobro, onda za 2-3 dana neće biti reklamacije, neće biti šef zvat na razgovor i tako dalje. Tako da si uvijek u biti, makar izađeš iz firme, makar odeš na dopust, uvijek nekakav rep se vuče iza tebe, da li je sve bilo dobro, da li je sve ok ili da li će biti sve ok. Uvijek si tu negdje, jer uvijek kad vidiš novine, vidiš u biti svoj posao. Jedino stres nije posao, jer uvijek si vezan za nekakvu vremenski rok, samo brzo, pošta kasni, linija ide, čeka samo jutarnji ili bilo koju drugu ediciju i uvijek si napet u toj brzoj situaciji. Nema sporog ritma. Kad krene, kad dođe zadnja ploča kao šluz, samo idemo, samo je prestik. Aparat imaš. Sad sam prezradnik, sad toliko ni ne varim. Ja rijetko sad kad varim. Baš kad je najzaštenije da nema ko, onda moram ja. Ja i Janko. A toga se nikad mi ne plašimo, mi znamo variti. Jer godinama varite to već vam je to. No, ne trebam ni gledati u masku, ja već znam kako treba ići. Dobra ruka vam je najvažnije, da vam ruka ne drhti. Još općenito kad vertikale varite, jer to je najbitnije. I morate znati razmak, luk držati od materijala. Dobar var kad bi vi njega išli slikat. To ide na rentgen, isto koji da idete na pluća. Jer mi kad smo testirali, to ide normalno na rentgen sve. To se sve vidi unutra, ako niste dobro uklepali ovu trosku, sve se vidi unutra. U gradu Tomjevilovo Lisinski... Mi ne bi mogli to raditi što radimo da nemamo tu vrstaštine, ne. Zato su, veli jedan scenograf, švicarski Teoto, veli, glumci su najranjivija djeca umjetnosti, ne. Upravo zbog toga što sami sebe izlažu svaki dan na pozornici, a imaju brige kao i svi ljudi, zbog kruha, krova, malih plaća, teških života i sve drugo miti. A imate te situacije, ne, meni kad je umro otac, ja sam odradio probu, dan prije bio je sprovod, navečer sam igrao predstavu. Nemate, ide se dalje, show must go, u tome se radi. Nemate vi pravo na privatni život u tom smislu da sad ću ja tjedan dana se zatvoriti u kuću i žaliti za svojim ocom. Nemate na to pravo. Jer ja onda rušim repertoar teatra, mislim, zaradu drugim ljudima i tako dalje. To je... Ima tu i tih, ajmo reći, grdih stvari, ne. Nije to samo pod svijetom reflektora je dobro. Listek s neba ti pošinila da te ja Pa neugodno iskustvo je onda u datom trenutku kad ne ide sve po planu i propisu kako bi to trebalo ići. Pa ti recimo zalije boja, pa ne znaš je li je otišlo van, nije van. Pa ti pobegne paser, pa registar skoči. Tu je, moraš brzo reagirati, da ne ode van, da čitaocu u krajnjom liniji ne bi bilo štećeno. Crna fleka se vidi. To smo sanirali.
Pa zna se probuditi pa više puta ili kroz san reći čuj Garo, daj ovo, stisni ovo, daj pojačaj ovo ili oslabi ovo i tako. Pa znaju se moji doma više puta i smijati, zafrkavati. Sanjate o pruzi, sanjate. Kako bi to napravili kad je negdje neke komplicirano? Sanjate, imate sve u snu, čitavu prugu imate pred očima. To vam je već navika. Specifično je da morate znati naritati tračnicu po visini i po pravcu, da vam nije koljeno, da vam trave ne zabaciva se. To vam je najvažnije. I da vam je pruga na širini kako treba biti. Za ovaj normalno se radi 1010 mm, pravac 1000 i to vam je to. 1030. To je preveliki razmak. Ova tračnica mora unutra i da ne bi unutra tramvaj skočio. Ja se onako smatram dijelom ovoga, kao bi se rekao, običnog puka i običnog naroda mojih Istrijoni, evo već sad je 33. godina, nema gotovo mjesta u Hrvatskoj. Najzabitnije kod otoka, nema manjih svjetionika, čak smo znali otići i družiti se s tim ljudima. Ja sam imao taj neki osjećaj da glumac ne smije biti samo glumac na pozornici, ne u smislu, nego da je to ipak jedno, ajmo reći, posvećeno zvanje gdje je naša zadaća i ljude onda i obrazovati. I zato sam stvorio te Histrione još prije 33 godine, ne? I putovao stvarno i donosio tamo teatar gdje nikada nije bilo. Čak nekad nije bilo ni struje još po tim otočićima, ne? Hrvatska! Hrvatska! Gura je! Hrvatska! Sve je najljepše išlo da bi otkrili u stvari da imamo dve iste strane. 2017. strane smo imali. Greškom montažera našla se unutra, a mi smo to predvidjeli. Morali smo reagirati na način da smo stali, promijenili ploču, bacili smo sve ostalo i sve je bilo u redu. Stigli smo na vrijeme, dobili smo jezikove juhe, ali prošlo je. Bilo je dobro, čitalac nije osjetio. Pa ja mislim da ne mre biti čovjek osobno sretan, a da ne radiš onaj posao koji u stvari voliš. Ako voliš posao, onda je čovjek s te strane barem sretan. Nećemo sad, svaki čovjek ima svojih problema, egzistencijalnih, familijarnih i kaj ja znam. Ali kad se tiče posla, ako si sretan na poslu, ja mislim da je to, ipak tu provedeš pola svog radnog vijeka ili života, tako da jednostavno, ako si sretan na poslu, ja mislim da si sretna i kao osoba. Ja obavezno jutro kad dođem doma, oko 7 dođem doma i onda spavam negdje do 12. Dignem se, malo pojedem i negdje opet poslije 3:30 idem leći. Jer morate biti odmorni. Nema rada bez odmora. Na vrijeme smo gotovi, 3:15. I sad ništa drugo nek uradi ovdje. Kiša pada, rosna trava. Može onda dođi. Ajde, pustit ćemo, iako je već bila, ali evo, nismo je čuli u cijelosti.
Najgorije gdje su skretnice, srčišta, među tračnice, to je najgorije. Sad se bomo seli malo. I to bu dosta. Sigurno da aplauz godi. Glumac je tašta osoba. Inače ne bi to ni bili. Živjeti u kazalištu je pakao. Ali život bez kazališta, je li to uopće život?